gezaghebbers in die visa, reunião com Nangayama, algum rato passava tarde, e para a hora que se torna comissário, nós também com o gezagheber de Bonaire. Temos uma diferença noite feminina e prensa aqui, maneira como já nos anunciado durante a invitação, com essa que uma conferência de prensa para dar um update sobre a situação de coronavírus. Gezagheber, a palavra para ver. Depois seguir para Dr. Franz, maneira sempre como se acostuma com conferência de prensa com a AMITA coordenar, tempo está limitado para a parte de se pergunta, pois nós damos a palavra na Gezagheber para mim, para depois nós vai over na parte de pergunta. Gezagheber? Gracias. Boa noite, todo membro de prensa, estamos seguindo dia de meia. Feliz a noite para Santos. Bem-vindo e danke para seguir a rueda de prensa aqui. Que comissário visou a ver de nos reunião de equipo em manejo insular de nos alto nível de coordenação de 2 by 3 que sai que vem com de enquadro em nos usa agora isso é nível de responsabilidade arriba isso de Bonaire e nós está simplesmente añadir rankings caribes Nederland também ter toma de decisão, etc. E de quadro também explica que nós tem ajuda também de parte de traduzir de RCM tem nosso sistema de comunicação. Também forma parte do equipo de manejo insular, representante de Reino, que também toma parte de toma de decisão. É motivo também de essa que tem contato agora está tomando lugar entre Bonaire e na nível de ministério na Holanda que está requerido que nós necessitamos também com comunicação com a Holanda de parte de restante de Reino. Essa está agora em cá também tem equipe de manejo insular. É o momento que me vou anunciar que ainda não tem nenhum caso de coronavírus ou suspeito de coronavírus na Bonaire. Maneira a conhecer, ayer durante a beschikking, ministeriële beschikking, para poder ser espaço aéreo para passageiros entre Europa e Bonaire. Está aqui a base de uma petição que minha pessoa, conjunto com o time de manejo insular, na ministra de infraestrutura e manejo de água, e a ministra vai de acordo e hacer espaço aéreo não para a Europa só, mas para alguns outros países também, que já está conhecido. Maneira não está, ayer agora a decisão é cair 8 horas holandês, 3 horas de aqui na Anan, e a avião não estava na caminho, que estava dando um de passageiro, de KLM e 100 passageiros estava da direção de TUI a aterrissagem à noite. E passageiro aqui aguardo receber para equipo de nosso departamento de saúde público e com a pessoa que aguardo atender também conforme o protocolo que deve ser atender com ele italiano foi país de risco e essa está contendo entre outras perguntas e também lista de perguntas na começar a contestar e também nós vamos monitorear durante os 4 dias caminhando de executar social distancing, falta no duna mão, no braço, etc, tendo distância e também se mira que está chegando sintonia de emaleza, nós estamos em contato com o Dr. Ricardo dokter aqui na Bonaire. Naturalmente, a screening aqui na Bonaire ha sido de team de médico e enfermeiro o tá bom preparar e a base dessa aqui nós Maria Dal departamento de Maria Dal toma isso aqui como responsabilidade, portanto Giovanni Franz pode informar isso aqui mais em detalhe aqui rápido. Como mencionado também que não tem nenhum passageiro ou crew member
llega también se trabaja en instalación o instalación de test de laboratorio al respecto. Mas luego vi por informar que había un vuelo de cada año que llega con Janeiro, mas aquí rato que tem a bordo un pasajero de ciudadano bonaireano que tem que baixar, a do lado descreve mesmo coisa que não já era. E mencionar que desde AVE nenhum vuelo que vem de Bonaire fora de Holanda vem de Bashir. Nenhum passageiro não pode vir e vuelo na aí. Assim que está aqui da parada da Ministério da Beschikking. Jesus não está chega AVE a base de mês de comunicação que tem com a linha aérea, onde que a pessoa a passa e está chega Bonaire. Per esempio, avete l'ultimo dia la azione che viene fuori Holanda per Europa da ieri con passaggero con aereo. Al revés, in andata fase iemba e repatriato olandese tanto che vai in un paese back. Come mi spiega también tocante di esseramento di aereo, un ticket in Egitto, spazio aereo. Como gezagheber, mi nota es un responsable of un que tiene autoridad para hacer de nuestra constelación actual, así que el ministro de Infraestructura y Manejo de Agua, que son que posee el espacio aéreo aquí. Lo que no es espacio aéreo que camina a mi responsable de como presidente del equipo de manejo insular, camina el tipo de problema que vamos a discutir, nos podemos pedir y aconsejar y hacer una petición al ministro para eso y como gezagheber es un responsable del cuadro y hace petición al ministro. Manera nos explica, es un parte aéreo europeo que algún otro país ha aprobar y eso no está dentro de vigor y ayer también nos saca es un piloto 5 contra también para países de manera América, Canadá, Santo Domingo y Colombia. Esa decisión no llega ainda, nos espera de año AVE, pero lamentablemente, considerando que la Holanda también el ministro lógico está haciendo, pero nos está poniendo lo máximo y haciendo poner presión para que nos vaya más pronto posible a poner y nos espera la partida para mañana. Tanto que la decisión en otra cena, nosotros tratamos hacer una que llega fuera de destinación como mencionaba ahora, mes a base de mesmo protocolo de departamento de RIVM y también conforme están a llegar el último 2 días. Me quiero mencionar también que personas los presidentes bonaireanos que están hablando ahora aquí no tiene posibilidad más para poder llegar con ellos debido al cierre de espacio aéreo. De cuadro ahí, personas que dirigen al Ministerio de Asuntos Exterior, haciendo por ayudar si es necesario y manera de mencionar, ningún avión no te llega fuera de Holanda o Europa más sobre aquí, o pasajeros a bordo. Podemos mencionar, no tiene ningún caso de sospecho de momento aquí de coronavirus, pues en esta situación aquí no toma ninguna otra medida adicional para el asunto aquí, pues no se respondan, no cancelan ninguna actividad que tienen planeada y está aquí netamente lo que nos hace. Turbia también nos estaba con la situación y a base de eso nosotros tomamos una decisión por luego como se toma otra decisión contraria como acabo de mencionar ahora aquí. Si nos mira mucho más adelantar, pues actividad también el día de Rincón o campamento por día de Pascua de Resurrección, pues según la situación de ahora aquí, nos no podemos decisión tribunal, nos tiene que guardar cada día nos tomamos decisión considerando la situación con ETA y con estabilizando. Lo que me fue mencionado también como gezagheber, con el Consejo, el Colegio Ejecutivo, nos trae
a la región, acompañando una reunión especial del Colegio Ejecutivo, caminando comienza a atender con digitalización y posible consecuencias y impacto en la situación de coronavirus aquí lo podemos poner. Aquí lo podemos consecuencias social, financiera, económico y mañana y también turístico. Y ahí mañana nosotros tenemos una reunión especial, camina, nosotros tomamos alguna decisión al respecto. Nacional, lo que quiero mencionar que me da una apelación de un tour para nosotros mantener nos calmos, mantener cada vez frío y quedar tranquilo. Me está lamentable haber un proceso en el aeropuerto, camina alguna gente a una iniciativa de protestar. Me le queda un derecho, pero me digo la verdad, cuando me se realizar, cuando está sin más daño, cuando quiere en el caso aquí. A pesar de que mencionar que el Secretario está haciendo lo máximo junto con el team de manejo a Bonaire para garantizar la salubridad pública en Bonaire, y ahí también está algo que nos está haciendo todo el día, dentro de la reunión se reunir por lo pronto, y todo lo que nos alcance nos está así para evitar que salubridad pública también tenga problemas. Y creando tipo de disturbios sin equita, solamente se trova el proceso en algo nos tiene, aquí hay focos que nos tienen como team de manejo insular, para poder trabajar aún más duro para llegar a para salvaguardar nos salud público. Más leo, mi que a su apelación también arriba en la comunidad, para maneira más pasar, para evitar una acaparación excesiva, hamster de manera que llamé, maneira mencionada bastante insuficiente combustible na maneira, tanto de comida e também tanto de inversión de fuel, pues insuficiente por lo pronto, y también barco nada llegando a Bonaire con más manera tan normal. Pues en cuadro ahí también está su apelación arriba Unitur, para tener cuenta que sei y cuadro arriba nos prohibimos también lo mesetín nos tour y suficiente que nos puede usar arriba Bonaire. Finalizando, me quiero mencionar que arriba nos Facebook page del gobierno de Bonaire nos pone también alguna pregunta y contestan con más ahora si en cuadro de coronavirus, y me quiero dirigir para Facebook page, nos web page, nos disaster prep, también así información como atender el asunto aquí y tener cuenta que sea y ejercer cautela, tenemos visa y tener que frío, tranquilo, para nosotros garantizar juntos una salubridad pública segura para nosotros. Dank je. Meestal zijn netwerk naar holandés. Ik wil beginnen om te melden dat wij vanaf vandaag functioneren op coördinatieniveau 3. Dat is een boven eilandelijk niveau, wat betekent dat nu ook naast het lokaal niveau van coördinatieniveau van onze EBT, eilandelijk beleidsteam, ook boven eilandelijk in het geheel met de BEF en ook met behulp van de Rijksdienst Caribisch Nederland en de Rijksvertegenwoordiger functioneren. Dat verklaart ook deels de aanwezigheid van medewerkers van de Rijksdienst Caribisch Nederland die ons hierin ook assisteren. Ik wil melden dat op dit moment er op Bonaire nog geen besmetting of verdenking zijn van het coronavirus. Zoals bekend is het luchtverkeer vanuit Europa en nog een aantal andere landen naar Bonaire sinds gisteren niet meer mogelijk. Na een verzoek van de gezaghebbers, ondersteund door mijn EBT-team en ook met steun van RIVM, is er een akkoord van de minister van INM gisteren ontvangen in de ministeriële beschikking, waardoor alle vliegtuigen vanuit Europa en een aantal landen geweerd worden. Toen dit besluit gistermiddag om 3 uur Bonaireaanse tijd, 8 uur Nederlandse tijd werd bevestigd,
waren al 2 vluchten onderweg naar Bonaire. Een KLM-vlucht met 20 ingezetenen en een TUI-vlucht met 129 passagiers. Deze passagiers die waren gisteren opgevangen op de airport, op BIA. Die zijn gescreend conform het veiligheidsprotocol van de afdeling publieke gezondheid Bonaire en natuurlijk conform ook protocollen van de RIVM. Wat dat wil zeggen is dat mensen dagelijks gemonitord worden op gezondheidsklachten en daarna worden ze ook, dienen ze deze mensen 14 dagen social distancing toe te passen. Dat betekent dat geen handen schudden, geen omhelzing, niet zoenen, 2 meter afstand houden van andere mensen en vermijden van grote groepen, ziekenhuis, huisarts, ouderverblijven en of scholen. De groep die de screening heeft afgenomen gisteren zijn medici en verpleegkundigen. Die hebben dat gedaan aan de hand van een vragenlijst en door observatie wordt een risicoanalyse gemaakt. Mensen die geen klachten hebben mogen naar hun bestemming. Mensen worden dan ook 14 dagen na gelang zij op vakantie zijn gemonitord. Wat betekent dit? Mensen worden dagelijks gebeld en gevraagd naar toestanden van hun gezondheid en hoe ze voelen. En aan de hand daarvan wordt ook verder besluiten en beslissingen genomen. Deze mensen worden ook dringend verzorgd om thuis of in hotelkamers te blijven, of appartementen te blijven. Indien men toch naar buiten moet, dan vrijwillige distancing toe te passen. Het is natuurlijk, zoals ik net zei, geen handen schudden, omhelzing en trachten 2 meter afstand te houden, et cetera, et cetera. Ik wil wel meegeven, dit is natuurlijk allemaal op vrijwillige basis. Er waren ook geen passagiers of crewmembers die in aanmerking kwamen voor een isolatie en of een laboratoriumtest. Vandaag komt ook nog een KLM-vlucht aan. En op die vlucht zijn er 11 passagiers, allen ingezetenen van Bonaire. Dit is door een misverstand, heeft dit toch kunnen plaatsvinden. Deze passagiers, als ze aankomen, worden ze ook, net zoals gisteren, gescreend conform hetzelfde protocol die gisteren werd toegepast op de anderen. Ik wil met nadruk opstellen, vanaf heden kunnen geen ingezetenen meer en ook geen enkele passagiers vanuit Europa naar Bonaire vliegen. En dat betekent ook dat mensen die ingezeten zijn van Bonaire, die kunnen ook niet meer richting Bonaire vliegen met de KLM of TUI. Dit tot na de orde en dat is dan tot sowieso 27 maart, gezien de situatie wellicht met verlenging of niet. Mensen die vast komen te zitten in verband hiermee, die kunnen zich wenden tot het ministerie van Buitenlandse Zaken en daar kunnen ze eventueel wat meer informatie krijgen hoe te handelen. Als we dat hebben, doe ik natuurlijk alles in mijn vermogen om wat in mijn vermogen ligt om de volksgezondheid te waarborgen. Er zijn echter enkele beslissingen die op een ander niveau dienen genomen te worden, zoals afsluiten van het luchtruim. Dit zeg ik als uitleg op verzoeken of tenminste reacties en vragen die ik krijg, waarom we de andere luchtruimen sluiten. Dit is de autoriteit en bevoegdheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wat Bonaire kan betekenen, wat de gezaghebber kan betekenen in deze, is als voorzitter van het eilandelijk beleidsteam, kan ik met andere kolommen die mij hierin adviseren, een verzoek, een advies aan de minister vragen om de luchtruim te sluiten voor medische redenen. Dit moet natuurlijk onderbouwd worden door redenen van de IVM die wij ook meegeven. In dat kader is gisteren het verzoek voor het afsluiten van de luchtruim voor de Verenigde Staten, Canada, Dominicaanse Republiek en Colombia verstuurd. En daar verwachten we ook binnenkort een reactie van de minister daarop. Terwijl deze beschikking nog niet officieel afgegeven is, zullen alle toeristen uit deze bestemmingen conform de bestaande protocollen gecontroleerd worden en opgevangen worden op onze airport. Dat zeggende, in het algemeen kan ik ook melden
dat wij geen aanvullende maatregelen zullen nemen zolang er geen lokale besmetting van coronavirus is. Dus we sluiten geen scholen en laten geen zaken, geen evenementen of andere zaken af. Dat zal veranderen zodra de situatie daarom vraagt. Voorlopig gaat het bijvoorbeeld het kamperen met paasdagen of dieren komt gewoon door tot na de orde. Wij bekijken dit natuurlijk in een dag, 2 dagen bijeenkomst die samen met het landelijk beleidsteam. En naar de situatie verandert en gelang daarvan zullen we ook handelen. Morgen zal ik samen met het bestuurscollege een bijzondere bestuurscollegevergadering inlassen, waarin er een inventarisatie gedaan zal worden om de impact van de situatie van het coronavirus op het eiland te bespreken en besluiten te nemen op het gebied van sociaal, financieel, economisch of toerisme, dat wij al voorbereidend op dit het een en ander besluiten kunnen nemen om die impact te verzachten. Dat als onderdeel van onze contingency planning voor economische impact van de situatie. Maar ik wil natuurlijk ook benadrukken dat onze prioriteit nu ligt op het bescherming van onze volksgezondheid. En dat is prio nummer 1. En daar doen we ook gaat al onze capaciteit en aandacht naar. Tot slot wil ik u allen oproepen om het hoofd koel te houden en gezond verstand te gebruiken en geen onnodige acties of protesten te ondernemen zoals vandaag bij het vliegveld. Als gezaghebber heb ik uw zorgen gehoord en ik kan u verzekeren dat wij er werkelijk alles aan doen om alle mogelijke preventieve maatregelen te nemen die nodig zijn en binnen ons bereik liggen om de bevolking van Bonaire te beschermen. Door onrust te creëren houdt u ons hele team van onze primaire taak. Dus ik wil u met klem vragen om rustig te blijven en ons werk laten doen en focussen op de stappen die nu echt nodig zijn om de huidige situatie rondom de coronacrisis te beslechten. En natuurlijk zal ik als gezaghebber en ieder, wanneer het nodig is, op de hoogte houden van wat er gaande is. En als er iets drastisch is, zal de gezaghebber natuurlijk ook dat naar voren brengen. Nogmaals doe ik ook een beroep op een ieder om niet te gaan hamsteren. Er is voldoende voorraad, zowel van voeding als van brandstof voor een ieder. En nog steeds is er aanvoer van transport van goederen naar ons op normale wijze naar ons eiland. Ik wil ook meegeven dat vandaag zijn ook de meest voorkomende vragen en antwoorden voor reizigers en belanghebbenden op onze Facebookpagina geplaatst. Ik zou u dan willen adviseren om die pagina te bezoeken, onze website, de Disaster Prep, dat allemaal te kijken waar en hoe wij moeten handelen in de situatie met het coronavirus. Tot daar mijn verklaring. Noite, membro de prensa. Se me entende com preparar gezag van de taal Holandees. Segundo me tem nada que me pode añadir of contraduzir, então nós não há que pode ser da surge com Dr. Edison Reina avisa A, avisa B. Prensa, pois é hora de fazer perguntas, se tem qualquer parte que tem uma explicação no holandês, agora é
Mas a pergunta é por atender sei. Sei se não se lega para Dr. Reina. Ok, nós não tira mais coisa, como é bem, nós temos que dar uma situação oficial. Não é bonito dante Deus, coronavírus, que nós chamamos COVID-19, pero é um vírus que está ameaçando nós mais e mais de diferentes bandas. E o impacto que nós sabemos, o vírus que ele tem no momento que chega para o negro, lota basta, a minha cabeça é grande, mas ele tem um impacto. Pois, para nós é mais importante para posponer o mais largo possível com o vírus aqui, de 30 mulheres. Bisando sa aqui, matahanya com dado momento na Instituto de RFM a desenhar o lado europeu como um país também que tem transmissão de vírus de corona aqui, COVID-19. Ora, um país bem realista que tem transmissão, essa significa agora é que o WHO, Instituto Mundial de Saúde, World Health Organization, está desenhando agora essa aqui como país de risco, área de risco, se um país super grande, então isso automaticamente significa que um momento está surge começa a considerar como vai restringir passageiros de uma área assim para vir para o negro e essa é uma decisão que o Zahaber de Boneiro junto com o time de manejo a turma para a Europa como quer uma decisão completamente justificar. Agora, me compreender também que tem prometido a optar para largar passageiro que está de bairro a Boneiro Winnipeg e também estava tem de processo assim aqui maneira que já acaba de agora o ministro tem que imponer a medida aí. Mas em certo sentido, no qual já acaba na norma de entidade pública Boneiro da petição. O ministro de INV tenta decidir. Natural, ele tem seu experto na outra conselheira. Então, tem o processo para decisão do ministro Sali, bahaya com KLM, tendo que a decisão da Caminda a informar o passageiro que não está viva nem Caribe para não vir, pero tuve direto ponto de vista que não tem uma restrição ainda a larga e passageiro não vir. Isso significa que ayer noite a 30 mais ou menos 40 passageiros de KLM e 129 de TUI. Então, tour e passageiro aqui e também cru que a queda Boneiro tour agora de screen. Screen é todo lugar base de protocolo que o Departamento de Saúde Pública da entidade de Boneiro atraja junto com o experto de RFM na Holanda e também nos expertos na local e regional. Me há uma pergunta para o DICOM Dr. que Fernando que vai ao aeroporto para fazer screening aqui DICOM não usa nenhuma proteção. Essa é mais fácil.
esse é notável necessário. E nossa palavra tem coluna branco, tem verde coluna aqui na Bonaire e também tem de manejo de dia de gezaghebber, nós também toma medida simbólico. Toma medida caminho com o experto não pensa, para justificar para tomar não, pero não toma medida que não tem sentido. Agora, bisa social media, televisão, portrait de outra parte do mundo, ou também funcionário com proteção de todo tipo, pero é momento a base de nosso protocolo instrução nosso personal não tem cuidado, mas se toma proteção, não tem proteção. Pero se não mester, não deve fazer ação simbólica. Esse é um. E de dois está mas que o passageiro aqui a bem forte um país caminho de transmissão não nota mal. E se você nota mal o vírus de corona aqui, você não pode pegar outro gente. Yeah? Se um gente fica mal durante o vuelo, pessoa crew de avião também atender com a pessoa. Se tem caso que vinha do Bonaire, não lo avisar dentro de malo, quando está vinha com ou mais paciente para vir a malo. Tem caso que não tem nenhum paciente para vir a malo. Esse é um. E dois está, com a hora que o paciente também passa screening, também está avaliando para se talvez não tem um paciente. O seu corpo está quebrando. E vírus que quebra a curva. Mas uma questão que você pode ganhar, está escondendo a sua maleza. Talvez aí nós estamos usando personal de cuidado, doctor, enfermeira, que tinha vista para pôr se tem tipo de paciente, ele agarra na banda, ele atende na hora, não junto com outro paciente, ou passageiro não estamos chamando. Tem uma pergunta também sobre se a screen e a feedback de que é resultado de screening da era, resultado de screening da era, tá não atofa nenhum passageiro ou crew que está sospechoso para infecção com o vírus de corona. Nenhum. Isso não significa que passageiro tinha, talvez ela tinha acaba de sua curva, ela pega com a acaba, pero com tem o período que o mundo médico nós chamamos período de incubação. Agora, o vírus está começando a multiplicar em corpo de pessoa, mas a pessoa não tem sintoma ainda. Mas aí, todo dia, de parte do Departamento de Saúde Público, há o sostém de colega da Fundação Maria Dal, aí chama tour passageiro. Para assim, check tour, se talvez a era para ver, algo cambia. Um nada como assim, isso para quebrar, para assim, por fiscalê dentro dia na inteiro. Pessoal que explica a parte de isolação social, a minha lei. Sim, social distancing. Para mim, isso é franco, é uma palavra nova. Tenho recentemente, me notava de conhecer o conceito de social distancing. Sim, para mim é novo. Pode ser que sunan dando quase 10 anos que eu trabalho com o dono de casa. Pode ser sunan que cita de ramo mirando paciente para cita conheci. Hasta arriba é parte de uma pergunta de que é isolação, que é quarentena. Me que vai puntra
é funcionário do Departamento de Saúde Público, se de onde conferência habilideiro, se não pode falar o rato quieto, explica qual é a definição que nós usamos. A pessoa bota minha, tem diferente definição e interpretação da circular e tipo da isolação, tipo da quarentena. Coisa que diz, nós temos lei de na holandês se chama Wet Publieke Gezondheid, lei de saúde público. Então, dentro da lei tem se nós constatar que uma pessoa está criando ameaça para outro não, para o plama de caso que vírus de corona aqui, COVID-19 aqui, Gezaghebber tem diferentes instrumentos dentro humano que é por acta com eles e dona realmente ora bestuursdwang of uma medida como que pode imponer riba uma pessoa que tem bem isolação para exponer outra pessoa na comunidade que o vírus. A experiência mostra que mais quase toda gente dessa choque comporta-se como cidadão não responsável. Não tem na mesma jeito. Pero trove, se surge que está constatado que outra fila, teoria para a que está vai atuar pouco mais estricto, e portar também a base de time que está monitorando o paciente, copiando o paciente, e portar a base de medidas que nós Gezaghebber por usar, pois e hasta botar a opção que se uma pessoa com nota viva aqui na boneira, vou saquear, pois tudo isso aqui está dirigido para nós proteger o boneiro, tem vírus que mais tanto possível para poder boneiro. Então, está aí um momento que o vírus aqui está bem chegando boneiro e agora nós temos que turnos escrever sobre a seguinte frase, caminha que vai por modo de frena, mas tanto possível para o vírus não clama rápido. Outra pergunta que a sua resposta ainda que está chegando a ver o calham demora na que segundo a avião está barra acaba de barra, pois não tem informação de resultado de screening. Então assim na ayer do Departamento de Saúde Público e time de colegas da Fundação Maria a procurar para screening no aeroporto a ver tem time de doctor de casa me quer com algum de personal também na oficina junto com algum funcionário de certificado ou a vigilante como voluntário não está atendendo a ver com screening de passageiro não com a barra a noite e team aqui dentro da minedeira team também que vai ser difícil lá passageiro não com a barra e team com a screen sunang ayera e com a balang awe sila nanta si com o grupo ponto que me também pedi colega de funcionário de saúde público se tem uma conferência de imprensa na Brideiro não pode explicar um pouco mais detalhado como o protocolo de screening também tem uma pergunta adiantada para as vezes de teste tem a percepção que toma tempo como é que o resultado do teste me não tinha opinião me não tem opinião que sei não está assim pelo qual que passa o para esse teste paciente vai se cumprir com tudo que quer mas se você ainda que está aqui me se desfrutar certos sintomas
E nota cumpre cultura critério na maneira que RIVM a definir, e nota teste. Ou seja, a chance grande é a pessoa tem um vírus, mas não é vírus de Covid-19 aqui. Esse é um. E de dois, está no momento que nós toma é swap, um swap está, e material também para ADC na corção. Se não só o material chega segundo a minha cabeça, prometo que já não ainda é material da o resultado do sangue é mesmo dia. Esse é o resultado de screening. Esse é o que significa que se esse é positivo, esse não significa para a pessoa que tem Covid-19. Em certo sentido, vou dizer, esse é positivo para sobre a gente, paciente que tem vírus de corona, mas tem mais de 50 famílias de vírus de corona. Bom, o candidato que está fazendo mal, mais chiquito, mas aí, teste de screening, que está positivo, não significa um caso de Covid-19 na boneca. Não? E agora é material também, ADC, na porção, também material para o laboratório de RIVM na Holanda, tem vuelo de porção para a Holanda, pois agora é mesmo dia não te põe o material arriba avião para o laboratório de RIVM na Holanda, para assim agora o dia seguinte há resultado. Esse aí agora que o volume de testes que você faz não está bom. Natural, se tem período grandeiro, o volume de testes que você faz, seja para ADC da corção, ou no laboratório na Holanda, depois ser todo mais tempo. Venemos aqui a percepção que está mais largo ainda resultado e percepção não está própria. Por último, a última pergunta que para que tu não tinha rato está com o Lagami Wax me tem mais pergunta aquela assim. Não, segundo mim a contestatura pergunta. Aqui, então, eu quero dar uma oportunidade para pensar a pergunta. Se 10 para 8, que nós vamos para a 8, quem me pode largar a pergunta? Pronto? Ron, stel je vraag. Ik heb twee vragen. Eén voor de verslaggever en één voor dokter Frans. Ik ga met dokter Frans beginnen. Ik heb begrepen dat die testkits nogal schaars zijn. Zeker in gebieden waar de uiteraard daadwerkelijk tijd is. Hoeveel van die testkits hebben we hier op Bonaire als er hier nodig zijn? We hebben geen testkits op Bonaire. Alle bepalingen vinden plaats in het laboratorium van ADC Curaçao. Er zijn op dit moment commerciële testkits beschikbaar, maar op dit moment wordt onderzocht wat de betrouwbaarheid is van die testkits voor dit coronavirus COVID-19. Dus misschien dat in de komende tijd er een advies gaat komen vanuit RIVM dat testkits van merk A en B gevoelig genoeg zijn om zeg maar aan te schaffen. Maar zolang daar geen duidelijkheid over is, gaan wij hier geen testkits aanschaffen en gaat materiaal van een swab gaat naar het laboratorium van ADC op Curaçao. Het is een screeningstest. En als die bepaling van zo'n screeningstest positief is, dan gaat het naar het laboratorium van RIVM in Europees Nederland en dan krijg je eigenlijk de confirmatie, de bevestiging. Wat is dan het verschil met Nederland? Want daar werken ze dus ook met testkits en die geven ook niet direct een uitslag. Die moeten ook dan weer ergens heen gestuurd worden in Nederland.
voordat de resultaat terugkomt? Ik heb geen flauw idee, Ron, waar je het over hebt. Oké. Nog één vraag over het verzoek aan de sprekers of we de vragen compleet maar kort kunnen maken, zodat iedereen hun vragen kunnen stellen. Maar er worden moeilijke vragen Ja, gesteld. ik weet dat het moeilijke vragen En excuses daarvoor. Ik wil even de kans geven aan andere mensen die vragen hebben voor specifiek Dr. Frans. Die mag pregunta específicamente para Dr. Frans. Dr. Frans, queria te perguntar o doctor na minha casa. Na reunião, na reunião do paciente, do huisarts gepost. En dan será, se não compreender que emergência de Maria da Vida, primeiro do trabalho, que o huisarts gepost está af da pagona de dia. Het probleem wat ik moet maken, dacht ik aanstaan. Waak. Nós estamos até agora aqui em fase, me quero que talvez é bom para unir aqui com funcionários de saúde pública aqui para não por explicar tur contato na informação que não dona na doctor de casa. Entretanto, a doctor de casa a mobilizar para vir no aporte, mas ele acaba de explicar para o screening, grupo de doctor de casa que se screena no aeroporto. Em período beberam aqui, também tem algum encontro, diferente encontro que doctor de casa para começar a preparar para a seguinte fase. A terceira fase, nós que posponemos mais tarde possível, pero no momento que o vírus de Covid-19 aqui chega para Janeiro, mas também dentro de outra fase, caminha com a primeira fronteira para manejar essa aqui, está educação. Paco, pergunta de razão suposto, ainda me quer que tenha misunderstanding chiquito. E ela quer solucionar rapidamente e a paciente não acudir na razão suposto por a não cuidar e não deixou como deve ser. Tem uma pergunta para o Dr. Frans? Não, só isso. Tem uma pergunta especificamente para o Dr. Frans? Giovanni di nostra vez. Dr. Frans, we have conversado com os tradutores de hospital com Maria Dal e na expressar com a se preocupar com a própria saúde. Dr. Frans, explicaria com essa? Claro. No qual me por citar, me quero que se não dúvida a pergunta aqui, lá nós vimos de uma conferência de prensa caminhando por dar mais informação de como nos becamos com ele. Porque, no primeiro lugar, é vírus de aqui não chega para ele ainda. Tá? Me compreender a preocupação, pero nós está preparando para com também informar a tradona. Nós a buscar certo módulo de e-learning, porque especial tradona de cuidado para o vírus de Covid aqui, em período de dinheiro vai disponível para toda a tradona, permite proponer lá nós viajar de conferência de prensa e nós papel mais amplo de porque tem mais pontos na comunidade que vale a pena para nós explicar que hora que nós chega sinaleu que tem caso de paciente de Covid-19 que também assim na malo não nesse bini hospital como nós temos que ser, que vale a pena para um período de dinheiro nós damos uma conferência de prensa e nós explica a parte da. Ik ben zo Giovanni toch van ik ben zo quanto paciente worden in per kamer. Zo dat is ook nos tienen pero tienen worden in sim, tem paciente que cumpre o critério para estar sospechoso o teste. Pero tudo o teste aqui a sali tem agora aqui negativo. Não sei para qual. É parte que é uma área de departamento de saúde público. A pessoa não tem como manejar isso. Pois, nós vamos ver agora
cijfers aan nos está cifras ng kandidaten die test ko sa si. Uli kost bisata ko te word ginos no atopa di tour test ng kahasi ningún caso uta pasyente ting virus di COVID-19. Telefoon pa. Okay, mo. Di pa may kaso. Okay. May pergunta na sa Heber. Sa Heber bisa po yung kalang na piniyendo po Jesús. Habitante registrado en Monegro. Entonces, después ya que no tipos ya. Quiere que sacar la vista ya bien anoche, lo redactaría tu gente que está, pero se nota que caso. No. Então, agora que exactamente lo va a avisar Ludo, pero no te caso. El motivo que nos hacerá es espacio aéreo para evitar corriendo de un país con riesgo y 13 virus boneiro. Pues, tiene sentido de nosotros corriendo lo está contra de lo que es decisión que nos pide por todo tomar. Já por aí tem duas petições que vai agora nada. Sim. É sobre a iniciativa que não vai pedir para ser a área. Nossa base, nossa petição naturalmente arriba é a Fiona que vai chegar então, por exemplo, para a Holanda, nossa base arriba é a Fiona que chega para a Europa, pero a Holanda mesmo põe outro país, China, nosotros nos pedimos, pero también tampoco medimos, no nos confiamos en Guinea, pero lo que nos pasa nos son de América, Canadá, Colombia y Santo Domingo. Esses países estão com vuelo direto para Bonaire e de quadro aí nos pide cierre também para acionar de país em Guinea. Uma pergunta? Sim, é parte de estrutura, maneira de construir funcionar. Isso aqui é uma coisa aqui. 2, 3, a outra parte para que o servidor público não tem, como interesse explicado? Não, tem que explicar. Nós temos nível de coordenação 1, prensa por agora com o governamento, deputados até aí, departamento de estabilidade pública, e nada começar a informar, e nada não sei, passa um tique de passe frio na televisão, com a base informar e dar informação tocante de lo que passa. Para não chegar a coordenação 2, vai um stap mais alto, e dan gezagheber com o time de manejo insular para tomar over e está começando a funcionar em sistema de emergência, o imediato para usar também de calamidade. Pero esa no es un caso ainda, pues somos simplemente preparar para lo que le va a pasar. No tiene un calendario. No, ainda no, pues somos no tiene ningún caso de sospecho de coronavirus de esta manera, pero nos tengo que preparar. No hay que comparar, por ejemplo, si tú un mercado viniendo de Guinea y ahora nos tiene 100% seguro que lo pasaré de isla y esto en categoría así. Antes tanto en que no llega, pues tengo que preparar para sí. De sentido es que comparar nos schalen op hoor ik hicieron la coordinación 3, cuarta uno boven eilandelijk, que sei que ven, nos tengo que funcionar más con el Ministerio de la Holanda, nos pone representante de Reino y también nos está funcionando en un nivel que tiene cierta administración para poder tomar mesura of via el Ministerio of via el representante de Reino. En ano está ahora aquí y tanto tempo que oricai não chega ainda, nós temos que preparar e evitar que portar na final do dia vai que nunca não chega aqui. Nós estamos preparados na bom e vira que não chega, pero trata de espera e mira que tu tempo de 3 horas. O máximo nós vamos dizer e nós parte que sei. Primeira pergunta. Já está para pedir uma precisão, nós não vamos para postear seguro médica. Médica de 3 dias de caso. Essa quer da previsão do andar mulando para contestar.
Ponto para que tiene una base de una política. Dan is het niet. We denken ook comparar meer catena naar een país a base de criteria de RIVM naar een país de riesgo. Si puedo comparar 3.000, cuando 3.010 personas arriba un candidato de habitantes de 320 millones, comparar con cuando eran 800, viva 1.000 y pico, viva 7 millones, pues mira, un poco comparar. Pues en ese sentido, esta es la parte de motivo que el ministerio también está realizando con tiempo ainda para atender con la petición que nosotros donamos y muy probable que el ministerio de Beschikking Eilandse en Yemayang camina nosotros para evitar of de project na aprobar também os outros também para evitar que velo na de país não mencionado chega por aí. Conta atender com nós na binitoc tem com efeito aí para também uma pessoa aí com nós tratando com protocolo que nós mencionamos que são também for de Europa fulana. Mi última pregunta, mi también que no está defendiendo que la nación de la Guatemala, lo que ministra dice allá, no tenemos situación crítica. Entonces, de un modo que un artículo 179 de la trabajando autoridad para tomar cierta decisión. Y con el ministro, nosotros tenemos ministerios que tienen una autoridad para tomar decisiones sobre el que la Guatemala. Boa pergunta, Ahmed. Essa também agora proponer a ver na media parte de organizar tem conversação com os membros do Conselho Insular e tá petição como já lo meu também conosco para atender com a nossa reunião de manejo de equipe de manejo insular, algo que está fiável, que está uitvoerbaar met de também e todo coisa que nós logramos assim para deixar nossa atividade pública, lo nos propone e vai ser no plazo. Pero naturalmente tem uma regra também e custosamente lo me sigue assim também para proteger nossa atividade pública. Wij vragen, u zei dat het KLM door een misverstand vanmiddag toch precies moet gaan. Hoe is het misverstand ontstaan? Goeie vraag. Ik vind het wel kwalijk om een woord te nemen. Gebruik daarvoor. Er waren duidelijke afspraken gemaakt. En dan nog waren er 11 mensen aan boord. En ja, wij hebben ook heel streng met KLM hierover gesproken. Want het waren tegen de afspraken in. Maar ja, goed. Toen we dat wisten waren de mensen al vertrokken. En er kon niks anders aan doen. Maar we doen ons best om de personen dan zo dadig te screenen als we hier landen. En ook conform de protocollen van RIVM te behandelen. Inmiddels hebben 2 horecazaken laten weten, afsluiten, dat het hier geen brand is. Wat vind je van dat? Ik neem aan dat we sluiten omdat de klandizie minder is. Ik weet niet wat is. Corona is. Ja, terwijl er geen corona is. Maar goed, dit is weer iets. Ja, ik kan me voorstellen. Want we hebben de afgelopen dagen natuurlijk. Ik denk dat het resultaat van het sluiten van de luchtruim van Europa de toestroom van toeristen hier zal beperken. En dat zal consequenties hebben voor horecazaken hier op het eiland. En dat is niet alleen hier op het eiland. We zien het in de naburige eilanden. Zelfs in Nederland zien we dat ook. En Europa en de rest van de wereld. En ja, het is iets onvermijdelijk. En ja, het is helaas spijtig. Nogmaals, de resultaten, de impact hiervan, die gaan we morgen ook bespreken in het bestuurscollege. Om dat zo zacht mogelijk voor de economie van Bonaire en niet alleen economie, maar ook sociaal, economisch, et cetera, te laten landen. En hopen dat dit snel voorbij gaat, dat we weer een normaal bestaan en leven kunnen leiden hier. Ja, even terugkomen op de eerste vraag van Ahmed, de screening van Amerikaanse toeristen. Ik ook in het Nederlands nog even zeggen dat is die screening anders, minder of helemaal niet, omdat de verhouding besmetting op minder is. Ja, even goed nadenken. Ja, de VS is op dit moment geen risicoland als vergelijkbaar met Nederland. En daardoor is conform de criteria van RIVM ook, omdat de VS dat niet aan voldoen als risicoland, zijn de redenen om de luchtruim te sluiten
niet eminent als dat was voor Europa. Maar wij willen dat wel, dus dat zijn ze nu aan het onderzoeken in hoeverre dat mogelijk is om dat te doen. Natuurlijk is nogmaals hun criteria's. Wij hebben wel aangegeven dat wij die grenzen, die luchtruim besloten willen hebben. En we hopen dat ze ook daarop ingaan. Maar het is aan de... En de screening van binnenkomen van Amerikanen is gelijk aan die van die uit... Als die tijdig uitgevoerd konden worden, zou dat ook hetzelfde gebeuren. Dus het kan kloppen dat er vandaag toeristen zijn binnengekomen die niet gescreend. Vandaag zijn de toeristen niet gescreend, want toen die vluchten binnenkwamen, zaten we hier met de EWT nog, met het landelijk beleidsteam te overleggen hoe we dat zouden aanpakken. En dokter Frans heeft net uitgelegd hoe dat vandaag is uitgepakt met de nieuwe screening. Graag gedaan. Sì, no, simplemente mi chiedeva pidiendo también un llamado a mantener calmo. Nós temos uma situação conosco como governo de Bonaire, que com o time de manejo de isolar trabajando haciendo lo máximo para garantizar que nos tour porti salubridad público safe para nos isla. Un día más, nós fazemos nosso trabalho tranquilo, caminhamos pouco concentrar assim e evitar que dobira een situatie als toelo lamentar. In Nederland wil ik het graag iedereen het hoofd graag de hoofd koel te houden. Laat ons werk, geef ons de ruimte om ons werk te doen, zodat we ook kunnen blijven focussen om de publieke gezondheid te kunnen garanderen voor ieder hier op dit eiland. Dat wil ik zeggen.